Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 20. Kagura ti apo dagiti dakes, ngem kaay-ayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O anya, nakaplano kayo ka din no sa dino ti pag-field tripan tayo ita summer? Si kalako man ti agdesisyon, ma'am. Kalkalpas ti meeting mi kadagiti big boss. Iso mabalin akon makiistorya kada kayo. Nasayaat man no kasta, ma'am. Ti suggestion ko, ma'am, beach ti mayat apapanan tayo. O anya, Giselle, mayat kay ti day tasing-asing ni May? Ay katuan Isagana akong tibating sud ko no kasta. Ayan nga tanti kapik nga impatimplak kan ni Ernie. Nagpatimpla kayo kankwana, ma'am? Low IQ day taabaro nga office mate tayo, ma'am. Apay ang naawat dito kat nagaduma ti applicants. Damagan nyo kadagiti big boss no apay. Ayaban nyo lang nga janitress tayo abakat, ma'am. Tama pa na i-follow up di kapeyo ka ni Erning. O sige. Linda, umay ka man dito Apay ka di, ma'am. Ingkamad damagan ka ni Erning, no ayan ti pinatimplak kape. Itay pa lang urayak Ay, one, ma'am. Ay na, ma'am. Saan ang naawatan ni Erning di instruction mo? Ay, nairneng. Ayan ka no jay kape ngay patpatimplakan ka ni Madam Wilma. Aywan, nalipatak mo ten. Adang amin impaaramid kanyak ni sir. Agung nga ang bumata na talaga na istrikto day jay madam. Kasta ka di. Mabit lang, tagtimplaak. Saanan? Syakon. Ituloy mo day tay papaaramid kan ka ni sir. Agyaman Nana Linda. Masapul ngamin, alapasik ti panangi program ko iti computer ni sir. Adtuyan ti kape, madam. Ne, apay asikamot tan tinangiyog iti daytoy. Ayan day jay nga Erning. Adda ka do papaaramid ni sir kan kuana. Ti kunamkit di. Talaga saan makaaw-awat day jay tao. Ay, pasensyaan nyo kuman, madam. Kabarbaro pa'y nga main. Dinakman surwan si ka, Linda. O, sige. Iparabaw mo day takapek di talamisaan. Tamapan kan iti trabaho. Wan, madam. Oh, Giselle. Nalpas kon ana budget di magastos si field trip tayo. Nice no kasta. Apay, sumurot pa'y lang day nga earning. Saanan? Isupay akaraman iti gastos. Saan tayo nga iraman? Total, kabarbaro na pa'y matlaan dito Katuan, apay ko mga min asumurot. Kan may sa, jak kayat day jay akadwa. Nakarakaroon ajak kayat akadwa. Awan ti mayat makikadwa kinkwana. Kasano, weird mo't ngamin. Nana Linda, kaano jay kunada field trip tayo? Inton umay abulan. Sumurot ka kadimat? Ay, kayat ko ti sumurot. Ang saan samot nga amin kat mapan. Apay ngay? Agbatikan sa kanaw. Apay ngay? Kunak ano sinaludsud na kano agbati ka. Saan dakto pa'y akasarsarita? Kasta ka day? Saan dakla kasarita? No adda pangibaunan da kanyak. Ay, unay dagito'y akakaduan aya. Sa anak mo't ababaunan dito Nana Linda. Amo, kirneng. Diyak pa'y kumakayat ti agtrabaho. Tagadalak pa'y. Ngam, masakit ngamin ni nanang ko. Iso ang masapol ng agtrabaho ak. Asino ay tinanang mau? Pasita tinagan na, nana. Katno ada gayam ko, ide ngagnagad iti pasita. Ay, iso diya gayem mo, nana. Kanayon na kang istoryaan. Anasingad kayo nga agayam, idi babalasan kayo pa'y. No kasta, sika ti anak na?
Kita man lang anya. Umay kuntuman bisitaan ni Nanang Mau. Pasita, malagip nakpay ka day. Ay! Apay ko maamalipatan ka, Linda. Anak mo gayam ni Irneng. Wen, kunakan ko ana. Ngayam amu na tibaginakan ka. Tagam amu ta, nga mabain ka numod. Managbabay nga agpaiso ti anak mo. Talaga ama nagbabain. Ang bright jay anak ko. Iso nga ron nga isutiin na lada nga ang trabaho ta talaga nalaeng. Pakikit-kita man kit de. Kakasla edad-daduma da iya opisina yaw. Huwin nga ron, nadlaw kumatday ta. Kunak nga rod kan ko ana nga agan anos. Taday ta ti umuna trabaho na. Masakit ka ka na o. Kunamot tay doktor, akumplet wakla ang jay agas kan therapy ka mayatan. Ay nasaya at ano kasta. Nasaya at na ni Erning amang tulong kan ka. Wen, tanabayag mutin anabalo ak. Isumat ti istorya ni Erneng. Ala, tay timplaan ka man nga rod iti kapay. Kabayatan ti panagis istoryata. Uy, naladaw ka, Mark. Kasano, nag-traffic. Ung tanda ta ni Ma'am Wilma. Wen na rod. Naladaw tamanin, idikalman. Wen nga rod Kasano, saan anak onja alarm clock ko? Hey, jak nakaringa na sapa. Siya, talaga ngamin at traffic. Ni Erning, nasapan sama ta sumangsangpot. Kanayon mo't anasapa sumangsangpot day chay? Ay, pasip-sip lang ang kadagiti boss. True. Erneng, gusto pa day ta pa nagtrabaho. Mangantapay. Ha? Jak na puutan ti oras Panangan gaya man. Di mo pa'y masago na taliyawon day tapagurasan. Umay ka, tamagantan. Kunak man ujay kantin ti pangpanganam. Saan? Agbalbalo nak. Kayat ko agsango taamangan tapno at nakandwak. Saan ka makigidgiddan amangan kadagiti katrabahuan ta? Nagsusosyal na kita. Di ta darwa ramang magaan. Kasta ka din, nana. Umay kan, inta ni Jay kusina tamangantan. Kumusta ijay trabaho man ako? Mayat, nanang. Nalakalaang ti trabaho. Maanusam ka de dagiti kakaduham. Jak ida maanusan, nanang. Ay, kaasi kamutan ako. Araramidak lata ti trabaho. Nila ang nanalinda tinaanos kanyak, nanang. Imbilin ka ngamin kan ko, ana. Isula ang tigayam ko ijay trabaho, nanang. Giselle, kita am day tilistaan dagiti maki-field trip. Amangan mo't no awan nagan ko dita, ha? Anya nga awan, kat si kapay ti number 1. Aywan, kat sikat ti number 2. Damagaman ka ni Nana Linda no kayat na ti sumurot. Damagam, Adalang mo dita abay mo paglinlinis. Sige. Nana Linda, sumurot ka ka di ijay field trip tayo? Ay, uray sa anda kon nga iraman. Basta isurot yun ni Erneng. Ni Erning? Ay, uray awan ag field trip no isurot mi day tatao. Kan saan akayat ni Erning ti sumurot? Apay ko maasan yung nga isurot. Ka-office mate tayo, mat. Ay, saan nyo nga ipapilit, nana? Ay, saan kayo kumaamangi dumduma iti kakadwayaw? Piliyan niyo ko mga agaramen, itinasaya at itipadayo at tao. Awan matibasol ni Irneng kada kayaw. Naawat yu ka din, dagiti memo yo? Apa niya akas jay, ma'am? Amukon, nagipulong day nga Erning. Isungad da memo mi. Kasta nga ta. Nalaing at talagang agpasip-sip da nga Erning. Makita na. Saan nyo ko maapabasulan ni Erning? Tasigod mat nga amuyo, abawal ti maladaw. Naminsan lang ang naladawak, ngam adan memo. Oray siyak mat
Ma'am, tulungan ta kami Ay, awan ti maaramidak. At dapay nangat-ngatong ngam iti siyak. Kat iso dati ng memo kada kayo. Makita day nga Erning. Hoy, Erning, agsarita taman? Ha? Adda ka di basol ko? Talagang adda. Awan mo ti amo ka basol ko. Anya nga awan? Naglaing ka nga agpasipsipan niya. Ha? Awan amok iti dayta nga ibagbagam. Sikat ka gipulpulong amaladladaw kami kani May. Iti uray ka ano man, jak maaramid dayta. Pasensya ka na. Ngamnas ka na mapana ko iti trabaho ka. Sip-sip! Nana Linda, karaman ang tinagan ko kadag iti sumurot ang makifield trip. Ay, nasaya at mat, no binaliwan da jelistaan kat inraman da kan. Kinasaritam ka di ida, Nana? Ay, una, saan mabalay ngay bati da ka? Agyamanakan ka Nana? Sana bali mabati ako. Sa anak mo't nga interesado amapan. Basta sika, ti sumuraw. Giselle, ano di pagtutungtungan da ijay? Ayun. Mapantaman mo't makiistorya. Ang mga no makita na tadagiti boss. Oh, umay dito ayanta ni Ma'am Wilma. Kas na agda na patag na ibagana ah. Ma'am? Anya ti pagsasaritaan da? Ay na, amangan no saan kayo amamati iti ibagak. Anya day ta, ma'am. Ay na, kasta launay ti panangidayaw dagiti boss iti trabaho ni Erning. Anya? Anya laang mat nga iti trabaho na day lalaki dito eh. Nasapa lang mo, tasumsumrak. Apay ko mga agbilib da kankwana? Ay na, nasapa asumsumra. Aramidan na anaimbag ti trabaho na. Panag ko na. Mabiit ti pan naka-promote day dya tao. Anya? Kasano kami ngay ka ni Giselle? Mano atawon min nga da dito eh. No addaman rumbang ama i-promote, da kami day tamam. Da kami kani May. Erneng, anak ko. Enjoy yung day ti umuna a field trip akadam dagiti office mate mo. Una nang. Sapay ko tababaan iti day to eh. Katad-adda am-am-am da ka dagiti office mate mo. Sayang laang. Tasan asumurot ni Nana Linda. Aw-awiran na kanu nga min di apo ko na. Kan maysa, mas kay kayat nan ti agyan laeng iti balay. Ngem ti mapan maki-field trip. In fairness, nagagatmat gayam ni Erning. Agbilib ka manin kankwanan. Naginaw laeng? Nagagutan? Di mo kadiang mo, akabayatang aglanglangoy tayo. Ni Erning tinangisagsagana kadagiti makmakan. Kunak ano si ka? Or saan asya? Ni Erning. Nalaing mo't gayam nga aglutoan niya. Imbaga mo. Iso akay kayat dagiti boss ang makadwa. Ayan na ngay. Iti ayan dagiti boss. Kasta ka di? Ma'am, siya kung ti agasikaso dito yung kusina. Ne, kunak man no kadwam dagiti boss. Imayak, tamok akasapulam ti kadwa dito yung kusina. Imbag man, tanapanunot mo dayta. Dagiti nga mindaddo mga office mates tayo. Nabartak dan. Un nga rod, ma'am. Imbag lakit din dada ka, Erning. Dakkel, ti maitulong mo. Giselle, May, ada ipadamag ko kada kayo. Kat kayat ko adeng gandak anaimbag. Anya day ta, ma'am? Kanayon na kami mo't akigkigtutan, ma? Tapno amoyo, naipromoten ni Erning. Ison ti boss yo. Ha? Ha? Agang angaw ka kadi, ma'am? Sana mabalin ang mapasamak dayta. Dayta ti kinapudno. Nakita da ngamin ti kinasaot na, ti kinagagot na nga agtrabaho. Kasano daytan, Giselle? Kat aklunan tan nga iso ti bosta. Ay na, uray siyak, kat bilibak iti kinasayaat ni Erning. Napakumbaba kan nasingpat nga empleyado.
No kasta, saran ti iyawag takan kwa na. Ay, awanin di arapaap ko a promotion. Na ito diti sa Bali. Ala, adan tumutla sa bali ang gundaway. Kanon topay. Katuladon ta ni Erning. Saan amaladla daw? Naanos, kan talaga ang nagagat nga agtrabaho. Na-istrikto nga ta, boss. Nasingpot mat. Barang ano saan na ta nga istriktuan. Sige panawan kayon ditoy. Good luck, iti baro a boss yo. Ay, May, agtrabaho ta na nasayaan. Wana, tanyaman nga oras. Umay natakit kitaon dito ni Sir Erning. Irwamtan nga awagan ta iti sir. Katuan kasta talaga. Agaramid ka iti nasaya at tapnag sublintumat kan ka a bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Job Kapitulo 14, versikulo 1 ken 2. Agpapadatay amin anakapoy, ken awan mabalbalin na. Ababa, ken napno itiriga tibiyag tayo. Dumakkel ken malaylay tayo akas iti sabong. Agpukaw tayo akas iti aniniwan. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rose, kumusta? Am muna? Katuan, classmate ta iti elementary. Di na kun malagi. Ha? Sino ka itayan? Siyak ni Gemma. Gemma? Siya, di ka na yun nga agmumuse, idi. Awan, malagip kon. Si kadaytan? Oh, apay mo't akas ta ti reaksyon mo. Nagadayumat nga minan tilangam idikan ita. Talaga saan ka na bigbig? Bimakot ka di unay. Nagpintas ka nga min idi. Nagpudang ka nagkinis ti kudil mo. Kapikpikas ka matitan. Ay, anya ngay nga rudkat bakit matdatao? Agka-eskwilaan ta idi, saan ka di? No kasta, agpadpada ta iti edad. 40 kun. 42 kun. Inauna akpay gayam nga mitisi ka. Ay, bimakatan tilangak. Kasano? Manalon laang mat ngamin tinakiasawa kanayon kami ang mabilbilag iti ini. Pasensya kan tatalaga saan ka anay rupaan. Puro mat ngamin trabaho. Bangkag nga inaldaw. Agsak ka kan agkapas pa. Ay, bakit? Adda ka matgaya man. Juan, nasabat ko di classmate ko di palengke. Di na kanun mabigbig. Ay na, kastamot at talaga bakit? Bumakit kan lumakay tilanga ti tao. Hay, siyak ti kay kayat day dingal alaan amuse. Ita, bimakatan tilanga. Kat, dayta ti pakasairan ti riknam. Nagrigat mat ngamin ti panagbiag tayo. Di nakpay mat maipaayan itinamay. Na, siyak man ang tinakita maun. Kahit pudnumat, nagado ti agar-aram kanyak idi. Ada engineer, ada teacher, no apay asikapay laang aman nalon tinayat ko. Stone, agtalnakan. Ay, dandan ni saan kon akayat akitaan tilangak iti sarming. Tabi makita kon gapuken ka.
Flora, apok. Ubay ka bandito abay ka. Apay, Lola. Bubalbalasan ka apo mimpintas Bula, anak manan ni Lola. Ay, pudno ti bagbagak. Karuprupam ni nanang mo. Imbaga ni Tatang, ni kanunanang ti kapintasan dito yung baryo, idi balasang pay. Ay, pudno mat. Karuprupam apirme ni nanang mo. Agyaman nak, Lola. Mapan ka din nag-eskwela. Wen, Lola. Nayuna ka onja inted kan ka akwarta ni nanang mo. Agyaman nak, Lola. Kahit say-saya atom ti agadal, apok. Wen, Lola. Malagip mo pa'y ni Gemma? Wen, James tayo, idi elementary tayo. Nagkita kami ija palengke din na minsan. Pimangit matan. Manumot nga minan atawan ti napalabas. Jak nga rod na bigbig. Nagdakkel ti nagbaliwan ti langana. Sobra kamot amang ibaga nga imalas ni Gemma. Pudnumat Sa bagay, agkikita tayon to inton umay a reunion tayo. Ada reunion tayo? Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Bayam, i-add kayon to iti group chat tayo. Naglawa man yung timulaan iti natin. Apay akaslasaan ka anaragsak. Bumakat man yung ti tao iti kamumula. Anya kat to'y misis kun aya. Si kalat ti kapintasan para kanyak. Isuasaan ka kumangag panunot iti kasta. Nabasak jay group chat ni. Adda ka no reunion mi. Ay kat mapan ka Mapanak iti kasto alangak. Nay. Kayat mo ka di ama ibabainak iti sangwanan dagiti classmates ko ide. Ne. Apay. Si kalaang ayati bimakait. Nagpintas tupay ni Rose idi nakita. Ay na, bakit? Ipanakal mo anaadaan ka iti anak, nagtawid iti kinapintas mo. Ipakida ka dakwada ni Flora. Tinapintas balasitang nga anak ta. Umatender ka din ni Gemma iti reunion tayo? Isumati ko na. Ay na, makitam to ti langana. Nagdakkel ti nagbaliwan na ako naktumat ngamin. Kasta talaga Si Kantupay, limok magkamutan iti kasta unay, kat nakutong kamut idi. Ay na, nalukluk magpay ni Gemma. Uray kitaam to. Bakasyon gaya man ni Flora. Wala nang. Mabalin ka di nga umay to umyan iji balay. Tapno adakad kadwak. Bayan nyo, taibagakan ko na dayta. Nakaayayo nga may, hinday jay nga apo ka, naglaka ama ibaon. Wala nang. No ibagak anapintas, kasta unay tiragsak na. Pudnomat nga min anapintas. Kanayon ko nga ibaga nga imalakan ka iti kinapintas. Da kayo talaga nanang. Napintas di apo kok. Ado ababaro ti tumalyaw ken kwa na no kasta nga agudong kami. Ngamjak pa'y kayat amakiin naram ni Flora. Takin sipay laeng titawon na. Dagiti picture ko, idi nagbalinak amuse iti barangay. Ay na, nagpintas kagayam talaga, nanang. Daytoy mat, idi nakuro na anak. Kasla artista mo't day takadwam, nanang. Dayta ti bisita mi idi dito'y barangay, idi nakuro na anak. Nagswerte ka, nanang. Tada nakadwam nga artista. Si katak idi dito'y barangay. Saan itan? Nanang? Bimakot akon. Pimangit akon. Saan nanang? Ay, nagadong aming tirigat, adim malanak, anak ko. San na bale? Tapara kada kami ni Tatang. Si kalata ti kapintasan diti barangay tayo. Mala, idulin mo dagita picture ko nga impakitakan ka. Tamapantan agluto. Hello, Gemma. Hello, Minnie. Imawagak, tanabasak di mensahim iji group chat tayo. Saan mo akayat ti umatendar iti reunion tayo? Wan ko namot idi.
Ita, nagbaliw mo tanti panunot mo. Amangan nga min no ti expectaran dagiti classmate tayo idi. Ket siyak pay laang gesigud a Gemma amuse. Sa anak itan amuse pini. Agtal na ka man. Amin tayo kat bimmaketen tila nga tayo. Apay, nasakitan ka, itiimbagakan ka ni Rose, idi nagkita kayo? Ah? Nadamag mo nagkita kami. Wan. Amom, napintas ni Rose, gaputagas-gastusan na jerupa na. Namin anon ang nagparitoke. Ha? Kasta? Wan. Kasano, nagsinadakan nila kay na. Iso nga gingga ita, jelatan agbirbirok iti boyfriend ter aramiden na. Diyak ka mo dayta ah. Kwarkwartaan na laang matagiti lalaki. Iso asaan mo nga apalan, tanaragragsak ti biyag mo ngam ni Rose. Ala, si kana ang tinakaamok iti dayta. Iso nga umay kanto inton reunion tayo. Tapno mapanagnakam, asikalatta jay muse mi idi. Ayan nga ni Gemma. Kunam nga adda dito yung reunion tayo. Kat adamo ta talaga. Iso day jay oh. Saan abagay jabado na? Uray adayo ak. Madlaw ko ang nagdaan jabado na. Jay sagsasa nga 10 piso si Jay ukay. Ina, agsardan ka man nga aguy-uyaw si Karos. Asit gak man kit de. Anak na nga ta, jay kadunga na balasitang. Nasaya at mata nakaumay ka, Gemma. When Rose, ay na, nagsexy ka matan di tabestidam. Saan la basta-basta bestida daytoy? Amok ang inginaan dayta. Anak mo, to'y kadom abalasitang? Wan, ni Flora, Amok day tata karuprupam kat. managbabain ti anak ko. Kasla si kalat tamat, edi ka ubing ang pailang. Iso ngayon surot ko, tapno makita na dagiti classmate kayo idi. Sika, asino ti kaduam? Jay driver ko ah. Ah? Saan samat nga iso jay mister mo? Awan kami ka ni mister kong. Ah, kasta ka di? Santan man napagsaritan day tabanag. Tagsakit lang ti panunot ko. Intayukit din mangan. O anya, naragsak ka nakakita ka ni Gemma. Kunakin ka, nagdakkel tinagbaliwan na. Ngam kita nga umat, jabalasitang akaruprupa na talaga na pintas. Anak na dayjay. Kasjay ngamin idi ti itsura ni Gemma. Wen nga rod. Kan, uray no bimakatilangan ni Gemma, naragsak latta. Kan, natal na ti pamilya na. Wen nga rod ah. Sana kas kanya. Asino manan dyan nang i-drive kan ka? Baro manan alugan dayjay ah. Boyfriend ko. Manan? Ay na Rose. Kaano ka din agsardan kang agbirbirok iti boyfriend? Iti day ta nga edad mo, naskan ko mga agtalnakan. Ipaay mo laangan tinananay nga oras, atensyon, kan panagayat mo kadagiti anak mo. Ay, Pasensya kan no naibagakkan ka daytoy. Madlaw ko ngamin asabalin ti turong ti biyag mo. Kasla awanan kaisiskan na. saan mo lang amin nga mo dagiti panubok iti biyag adi malanak, Mimi. Iso akas ta ti bagbagam. Saan ati kinadagsan ti panubok dayta? Taamin tayo, ada panubok adi malanan tayo. Ngam ada pagpatinggaan ti amin. Saan ka nga umububing, Rose? Bumakbakit ka. Kastam ka dilatan? Ti agbirbirok latan iti lalaki ti aramidam? Nagsakit kamot nga agsasao. Kaslasaan tayo nga gagayam. Rumbang lang amang ngagmudag iti abalikas, Rose. Tapno makapagpanunot ka. Wen, talaga ang nasakit. Ngam iso ti pudno. Nagado ti tao iti reunion da nanang. Nagpipintas dagiti badbado da. Kasta ka ni? Wen tatang, nagadupay ati agkakaimas amakan. Sayang, simurot ka kumamat. Imbag ano nag-enjoy kayo, Mat? Ni nanang, jay la nakis istorya ti inararamid na ijay. Una,
Itadala ngamin ang nagkikita. Amoyo, tatang? Ado tinang ibaga, akarupropak kano ni nanang. Iso nga, imi sa maklat taa? Nanang, masakit kayo kano kuna nila kay. Iso nga imayak dito balayo. Ay, medyo maulaw aklaan. Ni kuma Flora ti ibaon ko. Ngam kinaduan namit ni tatang na ijebangkag, tatulungan na nga agpuros itinateng. Nagsaya at kan, Gemma. Ta si Kapay mismo ti mga sikaso kanya. Kat anyang ay nga rod nanang. Kat awan mo't dagiti anak yung umay mga sikaso kada kayo. Amo damot ama sakitak. Ngamjak man amo no apay asaan da akay at ti ubay. Ngam no adda kasapulan da kanyak. Dardarasan damot ti umay agpatulog. Lakay, naisagana kong gibalunan ta ijebangkag. Sumurot ka? Apay kit tinasaan. Napanunot ko, nga uray saan ka na sumurot. Anyang ay kumati aramidak dito'y balay. Kaasi kamat ngamin. Kanayon ka mainitan, iso ang imisit kan. Talaga kasta, ah? Among bakit? Jack kayat nga uyawon da ka dagiti classmates mo. Amom lakay. Nagasgasat ti biyag ko ngam isoda. Pagkunamat, Ngamin, naadaanak itinagagat ken responsable nga asawa. day talaan. Natal na ti binangon ta pamilya. Umdasan day ta para kanyak. Uray nagbaliwan ti langak. Tadamat ni Flora anang tawid iti kinapintas ko ako nam. Ayun anya. Mala, mapantakit din ijebangkan. Tapno ado ti malpas ta trabaho. Awanan ti serbi ti biyag ko, Mimi. Oh, apay manan anak ko nam daytan. Nagsina kami manan iti boyfriend ko. Apay asang itam, rumbang ko mga agragsak kataawanan ti sakit ti ulong. Diyak samat tan makasarak iti kapkap na kakalalaki. Apay namin nga agbiro ka pailaan. Rose, saan mo akasapulan ti lalaki tapno agbyag ka naragsak? Punon sa dayta kinunam. Pagtal na ti biyag mo, Rose. Lakay, umay kanod da rose ken mini dito'y balay. Ken kayat da pa siya rin jebangkag ken taltalon tayo. Umayda? Kaya't dati mapitakan? Kaya't ko nga ipakita kadakwa dati na ipundar ta adagang. Saan mo't kidi analawa unay? Angam, at least adda. Ken, kaya't ko nga ipakita kadakwa dati pamilya ta. Saan mo nga ibain tinakiasawaam? Kat simple lang aman nalon? Ay nalakay. Uray man nalon ka laang. Tanagagat ken responsable ka nga asawa. Ken, awan babae na. Tanasing peta. Pudno day talakay. Saan ka kading agbabawi? Asyak tinakiasawaam. Pulos nga awan pagbabawyak lakay. Dumtang ti panagbaliw tila nga. Nang runa, nubumaket, kan lumakay tayon. Ngam ti importante, agtali na udlat ta kumati kinadalos, ti puso tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 7. Tinapanglaw, saan apagan ano, oray dagiti kakabsat na. Di mapilaw nga awan ti kayim na.
Orayan niya ti aramidan na. Awan ti maawis na agayam na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Anya, mga sawa kayo manen, papa? Awanan ti inam. Isuadyak makabasulan no mga sawak manen. Ha? Kan may isa, kasapulak ti kadwak. Tapno mangged. Apay, adda reklamom? Ah? Awan, papa. Nakla at aklaang. Nasaya at mo't tapno adama ko na nga inak. Agyamanak no kasta. Agyamanak, tamawatan nak. Kasla kay kayat ko ditoy. Ngam ti makikabalay kada papa, lola. Awan mabalin ko, taisubot ti kayat ni papam. Sana balay, tano adda oras mo. Mabalin mo laktamot ti umay ditoy, apok. Uwan lola. Ben, naisagada kong dagiti badom. May kan, agawitan. Uwan, papa. Mapang kami nanang. Sige lakta, tunay. Katno bilang takayat ni Benti umay ditoy. Palubusan niyo kuma. Kasigurado akailiw kunto ti apukok. Awan pagdanagan nyo, nanang. Ben! Ben! Apay ka diyan, ti. Kunak! Aginaw ka iti plato. Agsagad, ken aglampaso ka. Ha? Kung amin, anti. Napanak nagsakdo iti danom. Ala, agawaam. Inawam dagiti plato di talababo. Kalpasan na, aglampaso ka. Awan, anti. Ang mamigatak pa'y tamabisinak. Ingka mga iti ugot ti kangkong di talikudan ti balay. Taiso ti ilutom asidaam. Anya? Ano kasta? Inlumang dati bangus alinuto da itay. Anya pa ilator orayam. Ingka mga iti kangkong kunak langarudan. Uwan, ante. Nalpas kan anangan. Mapan mo labaan dagiti ulas kan kortina. Kalkalpas ko anangan. Ngam ibaundak manen nga aglaba. Da kayo muti aglaba tanabambanugak, ante. Anya? Ibabaon ka? Ngamsong batan nakpailang? Da kayo tawan mo't aramidan nyo dito balay. Ay, buisit kakit ding obing! Siyak itatinam ditoy. No anya ti kayat ko, agtongpal ka. Anya? Tapno ibagakan ka. Sa anak nga inasawat ti amam, tapno agbalinak laeng akatulong yung nga agama. Tandaanam da ita. Anya ti aramidam ka ni Daisy, ha? Ah? No adda ibilin na kan ka. Tungpalam. Nagrigat lakit din ti awan ti pudnong inana. Awan ti mabalinam. Natayen ti inam. Isuan ni Daisy itan ti inam. Ha? Isuan no kayat mo tinasayaat. Tungpalam amin nga ibaga ni Daisy kan ka. Naawatam. Uwan, papa. Nay, Ben, apok. Lola, dito yakon balayo ko ni Lulong agyan. Apa yun, apok? Di mo kaya ti agyan, iji balayo. Nakawi-uyong mo ti may kadwa nga inak. Anya, Manipod idinamon na adinak ayunan ni papa. Naguyong. apay ngay akasta. Iswa dito yakon balayo. Mabitlaang, taawagak ni papam, apok. Hello, Tony. Hello, nanang. Imbawagak tada dito'y janak mo. Di na kanun kaya tagyan di tabalayo. Nanang, ugali ti may nga ubing. Talaga amauntan. Ay na, nanang, saan kayo kumamot ng agbalin na konsentidora? Maasyanak ngamin ka ni Ben, Tony. Apay, anyaya man ng timpur-tulong na kada kayo. Ay, Ibaon yun ni Ben nga gawid, nanang. Amangan no sawan pa'y ti asawak, a konsentidora kayo.
Sige. No isuti ko nam. Pagawidak nga rudan ni Ben. May saldawan nga agpag na pagnaak dito'y parke. Ita, malaman. Uray dituya ko nagpalabas itirabi. Itay kapay, apalpaliiwid baraw. Anyat na agad mau. Ha? Siyak ni Ben, tata? Ay, syakmut ni Dagol. Nabayag akon, ngagpapaay kas kameraman iti daytoy aparkay. Kasta ka di, tata? Malaman, sumipngutan baraw. Apay nga da kapay la dito ay. Awan ti pagawidak, tata. Iso adi tuyak latan na maturog. Ahe no kasta. Umay ka ije daguskaw. Ije kan amaturaw baraw. Napanangatan ni Ben. Awan mat iji balay dananang. Taimbaon na nga agawid. Saan matanagaw awid dito'y balay? Ha? Manaktakla ang ititrabahom jay anak mo. No sa dino kat tinapnapanan na. Ay, makapasuron tikas dyan nga ubeng. Anya nga tayo tinapampanunot na. Amangan mat no kaslamo la itiinan. Sumangpet tulaang, makabil ko. Rumbang laang adisiplinaam jay anak mo. No nasayat da kanyak dito'y. Dituya ko na makipagnaad. Sa anak nga agawid, tadyak matla na ragsak iti dun na ti amak. Lolo, saan man atilayaw awit at tao diti balay? Ay. Inton bigat, papanawin nyo kanumatlang day tao, kuna ni Papa. Tagiwat mo, ang mga numangag na ka ni Ben. Gusto matimbangan ni Papa? Kunaklakit din no dituya ko. Tagawidan nyo ka na, Sa Lolo. dino nga itan ti papanak intun bigat. Makambuditan. Uray kas tuyak. Adamat na saya at apanunot ko, Lirma. Anya? Amok mo't ti makigayam iti padak a tao. No nasayaat ka a tao, apay nga rod nga adda ka ditoy. Amo ti Diyos. Kayat ko ti makigayam. No kayat nak. Makigayam ka kanyak? Pakpakawan, pagan ano ka kumamat ngay nga agbalin agayam. Ha? Agbero kay ti kapadpadam, taiso ti gayamam. Ha? Una yun ti kastoy, kasasaad ko. Gapo ka di kastoy ti kasasaad ko iti biyag. Kat awan mayat amakigayam kanyak, tata. Ay, lading itak Ben. No siyak lati masurot. Uray dito'y kakuman nga agyan. Sana bali, tata Dagol. Udnumot ngamin. Asyak it nakakaasi nga anak. Awan sirsirbik at tao. Anya nga tanwag subli ka iti sidong ti pamilyam. San arumbang ang makigasang gasat ka? Jak kayat. Ang mga nun nakarkaro agurain nak ti amak. Kung ti agsyuman kanyak. Sige nga ron, tata. Agyaman nak iti panang padagosyo kanyak. Ay, mabitla ang Ben. Ha? Apay ka di, tata? Kumusta kan, Ben? Kumusta ti panagpaay mo dito'y simbaan? Kas may sa sakristan ni Padre Armand daw. Ay, nasayaat mo, tata. Saan laday ta, Imbiro kandak pa iti tao. Amang sponsor kanyak iti panagadal ko. Ay kumayat ang aron. Nasayaat no kasta barok. Dakkel ayaman ko iti Diyos. Kastamutan kada kayo anang tulong kanyak, tata Dagol. Awan anyaman na, Ben. Maragsak anak. Gapaw, ta makaadal ka. May sakan, anay a maestro, Ben.
Mangisursuro ka iti may nga universidad. Utang ko kada kayo ti amin, Tata Dagol. Ba nagadyak malipatan? Inaramid ko lang tiamok para iti pagimbagam. Hanggang uray pahino kasta. No di mo mo't kinayat tinapan iti simbaan. Amangan, no di mo nagteng ita ti ayan mau. Kinapudno na. Makulkula pa nakidi. Ta nakakaasyak, Tata. Sumsumrag iti panunot ko ti agbalinlangan ng agtatakaw. Kasla kayat ko ti agrebelde. Ang dakkel ti yaman ko iti Diyos, ta inlisinak. Nagasat ka, Ben. Tauuray kasta tinapasamak iti biyag mao. Pinilim, tinagpaidalan iti pagayatan ti apaw. Pangasim kumahambakait. Sa pulang kumani Ben. Anya, amo na ti pimanaw. Amo na mat nga rod tag subli. Ada na kay magakanyak iti address na. Kung natin na kay magakanyak, mangisursuro ka no itan iti may nga universidad ni Ben. Ha? Kaya't ko makita ti anak ko. Sakbay amatayak. Saan? Agimbag ka pa'y, Tony. Papigsaom ti pakinakam mo. Anak ko ni Ben. Katrumbang laeng. Nga daited ko atawid na. Anya? Santa Apolos anay kan iti uray may sala ko mga anak. Daisy. Isungawan sa bali nga agtawid kadag iti naipundar ko. No saan ani Ben? Sige. Bayam tapasapul ko no sa dino ti ayan na. Agyamanak, Daisy. Ben, at datao ngay may dito ikat pasapsapol nakakano ti amam. Ha? Masaksakit ka noon ti amam. Kat kaya't nakamakita. Itapay ang masakit. Sana lang malagip da tao. Manunatawan tinapalabas. Ngam didak pulos pinagan pinasapol. Itatag sakit. Pasapol na. Tapno niya. Aywanak ita. Barok, maawatang ka. Noon niya ti karirik nam. Hanggang panagkunak. Sana rumbang agibales ka. Noon niya man. Tinagkurkurangan daken ka. Tata. Nagasat ka. Nalasat ang tirigat. Mamatiak. Numapakawan mo'y dakit nagasgasat ka pa'y. Kinapudno na. Napadag kanyak ti amak. Hanggang ti agsyuman kanyak. Kat nauyong kanyak. Tirigat na. Ayunan mo't ngamin ti amak. Tinasayaat. Kaduaan ka mapan iti lugar yaw. Agyamanak, tanagpakita ka matlaangan kanyak. Ben, anak ko. Tatang, anyat napasamakan ka. Anyat sakit mo. Kanser iti utak ti sakit ko, anak. Katamo ka. Sana kun nga agbayag, iti daytoy abiyag. Iswa pinaayaban ka. Taited kun kan katitawin mo kanyak. Katsakbay amatayak. Kidawag ko matipang makawan mo, anak. Natayo ni tatang. Naimbaglaki din tanagawid hak. Tanusahan. Diyak ko man nakita ti amak. Iti maudi agundaway. Ken saan mo ko maanaala ti tawidam ken kuana?
Saan matkit daday tat importante? Ken naimbag nga tada kayo anang kuyog kanyak, tata. Manya nga ita. Dua kailangan di ti agsyuman kan ka na batay. Una, anyang nga rod. Awan mat anak da iti tatang. Mala, uray kas dya iti naramid ti agsyuman kan ka day. Ay wanam lata. Di ka gimulmula iti sakit tinakam. Uwan tatadagol. Ada ginatang ko amay sa kaban na bagas. Ken pangkusina nga abastuyo, anti. Ben, Umanay mo't siguro dahitan nga abastuyo diti balay. Kabayatan ti kaawan ko. At dapat kasapulan nyo, ibagayo lata. awanan, Ben. Mapanak nga raw din iti dagos ko. Tagsubliak ang mangisuro. Talon nga daw tilangan ko. Ben, at ako maibagak. Anya da jay, anti. Mabainak unayin kan ka. Ngampos ko lag tiropak. Anyang ingarod. Kat nagbasulakan ka. Ha? Pakawanan na kumakadag iti madingay nararamid ko kan ka. Pagpapabawiyak kitan ti amin. Diin panunutan day ta. Lipatan tayon day ta. Sakit lang ti ulo day ta, anti. Ben, Pakawanan kayo, mat. Ket, imbi lang kayo matan, kaspudpud na nga ina. Gaputa asawa na kay kat nga roday di tatang. Aywanan kayo, anti. agyaman ako na ikan ka, Ben. Nakaimimbag ka unay, anak. Nagasat dagiti napanglaw a mailaklaksid ken maidaddadanes tano isuda ti dumawat iti tulong ti Dios ti manaraken kadakwada ket agbaligidanto iti odina. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na imbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Taamok a mismo dagiti planok para kada kayo. Kastoy ti pakaammo ni Yahweh. Dagiti plano, para iti kapya, asaan kat adidigra. Nga ikan kayo iti nasayat a masakbayan ken namnama. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Boboy anak, bumangon ka tani aldawan. Maladaw ka ni eskwelaan. Nasa papay, nanang. Anya na sa papay. Alas 6 iti agsapa. Bumangon ka kit din, tani. Maladaw ka ni pagadalan. O, nanang. Bumangon ak nga roden. Agan-anos ka nga geskwela, anak ko. Tapno makasarak kanto iti nasaya at trabahom. Di ka agdanag, nanang. Tagadala ka na imbag. Nalang, Rod. Bumangon ka, taing kaagar mo saran. Amatasyo, mabiitan ang maapid dagiti mula tayo. Wen nga rod barok, ay nakaayat akitain dagiti mula tayaw. Un nga rod. Ay, sapay ko ma, tasan na madadaal itinapig sa abagyaw. Wen nga rod barok, sapay mata pobre ni Doña Estela nga amo tayaw. Ay, kinunayo pa'y. Nuapay mat ngamin, akasta dagiti daduma ababak nang. Irurumanda tayo amarigrigat. Ado ti kwarta ni Doña Estela, ket magatang na amin nakayat na.
Nagasat kindi day ta Doña Estela. Kumusta kayon? Da kayo adong ret ang makitaltalon? Doña Estela, di yumet kumakunain adong rit kami ang makitaltalon. At damit nagan may. Sayatin nyo kit dito ang trabaho dito'y talon ko. Tapno at damot serbina susweldoan kayo. Wayne, Doña Estela, di ka madanagan ta saya atin miti ag trabaho. Nasayat nga rod no kasta. Sige, panawan kayon dito'y. Tadyak kayat ti mainitan. Kanjak kayat ti angot ti payodyo. Puwa! Dindula kay. Aglinong kayo pa'y kanilolo Tasyo. Tagmerinda kayo pa'y. Awan bagat. Apag-isaw, mabisinak mitain. Among bagat. Imay itay ni Doña Estela. Ay, Kat, anya ngay timbaga na. Ay, awan. Imay na kami inuy-uyaw. Ay, unay mata ni Doña Estela. ala, bayaan tayo day dya, Doña Estela. Ikararagan tayo kit di Asapay kumatag, baliwa hindi pa nakilangin nakadatayaw. Doña Estela, umay kayo manganan. Nakasaganan ti makan iti lamisaan. Anya ti masida. Jay pinapaita na karnet baka at datayo itay bigat, madam. Awan pa'y serbim akatulong. Tadi mo pa'y amumat ti gumatang iti masida. Pasensya kayon, madam. Ngam di da kumamot pagsawan iti kasta. Nabayagan ano sa ka nagserserbi kada kayo iti mano atawan. Gapo iti kasta pa nagsasauyo ita. Nasaysaya at laangan o pumanaw ak laangan diti balayo. O sige! Pumanaw ka! Ado di tati maalak akasukat mo! Natamag mo ka din do baraw. Tiyan niya. Pimanaw mo't gaya man ni Adela katulong ni Doña Estela. Siguro, naumamatan ni Adela nga agserserbi ka ni Doña Estela. Basit la ka no abanag tinagungtan ni Doña Estela. Gapo ka naw iti masida. Imbag no makabirok adagos iti kasukat ni Adela. Awanin ti mayat nga katulong ken kuana, tanalas mo't nga minti ka babalin na. Ita, pag nakman nanday ta. Iso amaday, tinaalas ti ugali na. Tawan to, mati makaanos ken kuana. Awanan ti kadkadwa dito balay. Agmaymaysa akon. No nasaya at kumati kababalin ko kin ni Adela katulong ko. Siguro, saan nakapinanawan? Mapanakagkit daw iti pamakawan kan kuana. Kat pagsubliak dito balay. Tauray siya kon timang paadal kan kuana. Da kayo matgayam, Doña Estela. Umunag kayo, Agyaman Adela. Agtugaw kayo, madam. Imaya, gaputa kayat ka akasarita. Anya ka diti pagsaritaan tayo, madam? Agsangit kayo matan, madam. Ay na, madadaal takin na pintas yun. Agsangit kayo. Sika talaga, Adela. Pagkat katawaan na. Makita, madam. Nagpintas ka. Nang runa no nakaisom ka. Ay, imaya ka, Adela. Takayat ko kumanga agsubli ka ni Jay Balay. Ha? Pagsubliandak ije balayo, madam? Saan ka di ako nayo kayo? Please, Adela. Lipatin ta ko man. No nyaman dagiti na ibagbagakan ka iti. Pangaasim ko matapakawanan na kon. Napakawan kayon, madam. Ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Siyak tulakit din ti saan. Kat tangay nagbalbaliw kayon. Sige, agsubliak nga rodan ijay balayo. Ay, nagpulot mo ti panawan.
Ay, amatasyo. Intag linong, tani. Nagpulot ti darang ti inay. Ay, sige man nga ron barok. Aglinong tapay. Nay, ni Doña Estela day ta sumungad. Ah, Ay, isaw. Mga no agungat maninday ta. nya nga tamanan ti bagana. Ay, mga umay na tayo manan uyawan. Naimbag nga orasyo, Dindo. Tasyo. Ay, kastamit kan ka, madam. Naimbag nga oras mo, may. Imbayak, takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Kadagiti nasasakit ng balbalikas ko kada kayo iti. Ah? Ay, awan ka na kami dayjain, madam. Naglabasain. Napakawandakan. Ay na, agyaman kada kayo, tanapakawandakon. Manipod ita, Dindo. Siya kuntimang paadal kin ni Boboy nga anak mo. Aging ga makalpas iti panagadal na. Agpaiso, madam. Pagadalam ni Boboy. Wan, iso adiyo pakadanagan ti panagadal ti anak yo. Lakay, naragsak ka mata nagawid. Apay, nangabak ka iti loto. Ha? Anya na nga bak iti lutong ibagbagang bagat. Imay itay ni Doña Estela ijay taltalon. Okay, anya manan ti inaramid na ijay. Imay na kayo manan inoy uyaw. Saan? Napanagkid daw iti pamakawan. Ha? Nasayaat man nga rod no kasta. Katamom ka di bagat. Ni Doña Estela kanon timang paadal ka ni Boboy. Aging ga makalpas. Ha? Agpaiso? Pagadalan na ti anak ta? Wen, bakit? Kat iso kanon ti makaam mo iti amin, amagastos. Tatang, nanang, adda akon. Kumusta mo ti panagadal mo, anak ko? Nasayat mo, tatang. Amuyo ka di. Nag-quiz kami, tay. Kat na nga to tinaalak iti quiz mi. Ay na, Boboy anak. Agyaman kami ka ni tatang mo no kasta. Mi, inarakop nakmat nanang. Maragsakan kami ngamin, anak ko. Tasaan min aparikot ti panagadal mo? Ha? Apay, tatang. Adda ka di mang paadal kanyak. Wan anak, kinasarita itay ni Doña Estela ni tatang mo. Kat kunana, nga iso kano ti makaam mo iti panagadal mo. Pudno day ta, anak ko. Isong agyaman tayo iti Diyos. Gaputa nagbalbaliwan ni Doña Estela. Kat gapumatlahan kan kwa na, makalpas kanton iti panagadal mo. Naragsak ka pa nagturpos mo, Boboy, anak ko. Ay na, may sakan a doktor. Agyaman naklawanay ka na kayo, Doña Estela. Tatang, nanang, tanusaan da kumapinagadal. Nalabit nga agtaltalo na kumamat ita. Baragsak anak. Gapota sa anak a pinaay, iti panang tulong ko kan ka, barok. Kat agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Tanusaan agapukan kwa na, saan mo kumamat amatong palti arapaak mo ita. Husto ni nanang mo, anak ko. Katuray noan niya ti maragpat mo iti biyag. Di mo kumapukawan, ti pamatim iti namarswa. Naragsak ka pa nagturpos mo, Boboy pero. Agyaman nakunay kada kayo, Doña Estela. Madam. Agyaman kami unay iti tulong yu kada kami. Nusan agapu kada kayo. Nalabit asaan kumamat ang nakaturpos ti anak mi ita. Ti Diyos ti mang supapak iti kinaimbagyo, madam. Awan na niya man na. Pakaragsak ako na iti mang tulong kada kayo. Adela, nagdaras ti panaglabas ti panawan. Agasam, may sakan a maestra. Wan nga rod, madam. Katagyaman ak unay iti ado atulong yo kanyak. Tanudidak ko mapinagadal. Nalabit, katulong akpay ko mga agingga ita. Ni Apo Diyos ti pagyamanan tayo. Inaramat na klaang nga instrumento.
tapno makaadal kayo kini Buboy. Katita, panawon matan ang mapanakag na iti Amerika. Gaputal alaan da kun dagiti anak ko iti. Ha? Kasano nga rodon dagiti mapanawan nyo asan ikwayo dito madam? Daytoy solar kan balay. Ipatawid ko kan ka, Adela. Kat dagiti daddo maapasat ti talon, ipatawid ko mat kada dindo kan tasyo. Ti negosyo a furniture, ipatawid ko kininena. Ti mat grocery store ko, ni Buboy ti pangyawata. Ay na, agyaman kami madam. Di da kanto pulos malipatan. Kat ni Apo Diyos ko matimang subalit iti kinasaya at yu kada kami. Nadamag bikin ni Manang Adela. Amapan kayo gayaman ni Amerika, madam. Wan, barok. Kaputalalaan da ko dagiti anak ko itay. Ay na, madam, kailiw da kayong tulakit eh. Katagan anad kayo kumaiti papanyo ijay, madam. Wan, umadanin ti panag-flight ko. Kat nakasaritak matan ti abogado. Tapno awanan ti parikot kadagiti papeles ti sanikwa ama panawa. Kat salwadan nyo kumadagiti impatawid ko kada kayo, ha? Wen, madam, di kagdanag. Salwadan mi dagiti sanikwa nga impatawid jo kada kami. Ket ulitan mi tagyaman kada kayo, madam. Nagsaya at talaga ni Doña Estela, bakit? Agasam, impatawin na amin kada tayo dagiti sanikwana. Sakbay anapan nagnaad iti Amerika. Wan nga rod lakay. Siguro, no saan idi a pinanawan ni Adela ni Madam Estela, nalabit saan pa'y laang anang balbaliw aging gaita. Huwag nga rod. Naimbaglaangan tanaka amiris, bayat anasapa pa iti amin. Ay, iso nga ikararag tayo. Asapay kuma, takanayon ang natalgad ni Madam, iti sa dinuman nga ayan na. Wan lakay, dayta tinasken nga aramidan tayo. Timadi a kababalin, mabalbaliwan dayta. Ngarod, si pupuso kumati masaknan iti panagbalbaliw na, kat solnitan na dagiti nagbasulan na. Timat nasaya at akababalin, bendisyon mat ti supapak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayong amin.